kraj studenog je, na Ješkovom smo. Danas će nam nekakvi okvirni cilj varaličarenja biti varaličarenje spinnerbaitima. Koristit ćemo naravno idrine spinnerbaite i DP Tuning, vjerojatno Duke 2 spinnerbaite. Noćas kad smo dolazili prema Ješkovom, lagano je propadivao snijeg. Tlak je dosta nizak, što je dosta povoljno za ribolov. Temperatura je negdje oko 2 stupnja. I što se samih uvjeta tiče, mislim da bi ribolov mogao biti solidan. No, evo, valja početi pa ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati. Evo, sad ćemo zavezati jedan vrlo čvrsti čvor za spajanje sajlice nosivosti 40 libri, mustadove i špage nosivosti 35 libri, znači jednog vrlo moćnog, jakog pribora. A kako napraviti još jaču omču koja to drži? Znači radit ćemo dupli klasični čvor. Znači prefrknemo jednostavno dio upredenice da dobijemo dvostruku nit, znači duplu upredenicu. To je jako važno pogotovo kad se veže recimo sajlica sa širokom, mesnatom, debelom virblom, da se ne bi čvor poskliznuo sa nje. Znači jako je dobro raditi duplo. Znači vrlo jednostavno. Provučemo kroz alku, ostavimo znači jedan, ajmo reći lup, znači do alke i do virble i 5 puta premotamo preko. Evo, 2, 3, 4, 5. Zatim ovaj kraj vratimo kroz lup koji smo ostavili i sljedeći potez je znači da vrh našeg budućeg čvora provučemo kroz ovaj dio, znači opet novi lup koji se napravio provlačenjem kroz onaj prvi. Evo ga, to je to i vrlo lijepo to stegnemo. Treba nam malo, znači, tekućine, uvijek malo naslinimo, stežemo jedan čvor, lagano namjestimo da dođe do vrha virble, stežući drugi čvor, to je drugi kraj špage. Znači dok se sve lagano ne namjesti na mjesto. Evo, prvo lagano to ide, jedan, drugi kraj, dolje. Znači dobili smo, evo, jedan krasan, čvrsti čvor sa jednim lupom i sa jednim dijelom špage, koji naravno odrežemo. Evo, ostavimo barem par milimetara uvijek za svaki slučaj. Evo, odrežemo špagu. Evo, imamo jedan fantastičan, vrlo jak čvor, vrlo velike nosivosti, vizavi naravno i samih uvjeta ribolova u kojima lovimo, znači u samom lokvanju, ribe su velike, drilovi su vrlo jaki, znači pribor mora biti adekvatan takvim uvjetima i takvim ribama. Znači bez pravog pribora nema ni pravih ulova. Evo, znači svaki početak dobrog ribolova u kojem hoćemo uloviti kapitalca, upravo mora biti takav. Znači sa dobrim i sigurnim priborom. A siguran pribor daje nam i užitak u ribolovu.
može. Evo, ovo je drill u džungli. Evo, ovo je prava ješkovska ljepotica. Kako je iskočila iz vode u prvom šusu. O, da, krasno. O, da. Ovo je već tuketina. Duke 2, DP Tuning spinnerbait. O, krasno. Ajde, ljepotica. O, kako ode, ko torpedo. Dobar početak, idemo dalje. Iz džungle, u samoj džungli, ali uspio sam je dobiti je van. Prekrasna je. S tim priborom za konje vući van, naravno. Tako je, da. Jako dobar i jak pribor, velike gramaže, ali za ovako krasnu štukicu. Boga mi predivna. Prekrasna je, prekrasna. Evo, idem spinnerbait. Pokazao je opet svoje čari s ovom prekrasnom štukom. Lijepa, zdrava štuka. Evo, nakon skorog puštanja u vodu primijetili smo jednu zaostalu varalicu, ali ćemo mi to sad izvaditi van i vratiti natrag u vodu. Odlazi. Evo, to je ona varalica koju smo pronašli duboko u ustima štuke. Čisti dokaz da ljudi se ne pridržavaju nekakvih pravila štukolova općenito. Evo, na običan flaks ili najlon, kako već reći. I to ne nikakve velike debljine, već nešto vrlo tanko. I došlo je do toga da je to završilo u ustima od štuke, čega se nije mogla osloboditi, dok mi nismo primijetili i oslobodili. Ne, mogla je krepati. Mogla je krepati i evo, kažem. Stvarno katastrofa. Bez ikakve sajlice, običan
običan najlon ili struna. Strašno. Žalosno. Žalosno, da.